Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, жалпы YouTube көрөрмандары, мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Ушул экранда турган келишкен уйлар, биринчи туут, жалпы саны 6 баш, момундай болгон уйлар сатууга чыгып жатат достор. Назар салып көрүп туруңуздар. Баскан тургандарына чейин көргөзөт, тиштерин ачат, ар бирине токтолот, бааларын айтат. Эгерде ушундай уйлардан издеген бир туугандар болсо, чалып телефондоруна байланышып сатып алсаңыздар болот. Барып көрүп алып кеткен андан бөлөк, андан жакшы Чүй облусу Сокулук районунда барып жанынан көрүп алсаңыздар болот. Жалпы саны 6 баш, биринчи туут, музоолуу, мына туйын деген уйлар бар. Мына экранда көрүнүп турат туугандар. Анда эмесе видеого лайк басып, биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Ушундай уйлардан чыгып турат. Буйруса ушундайлардан алам дегендер болсо, мына көрүңүздөр. Анда эмесе ээси толук маалыматты берет. Экранда ээси номери бар, чалып байланышып соодалашып алсаңыздар болот. Диштерин дагы ачат. Видеону аяна чейин көрүңүздөр, анан чалып байланышсаңыздар болот. Ушундай болгон биринчи номердеги таза ала тоо породасындагы уй сатылат. Искусственный осеменение болгон шүүске 20 литрден ашык сүт берет уй. Мына соскалар туйындап калды буюрса. Желин баштары жакшы, төр соскасы иштейт. Буюрса бир 10 күнгө жетпей туып калат. Уй сынды ушундай карчыгалуу. Бул уйдун баасын 225 000 сом сурап атабыз. İçinde искусственный шүүс осеменение болгон. Мына уй жоон, курсактуу. Тууса 5-чизин туат. Бул уйдун баасын 225 000 сом сурап атам. Азыр күчүндө уй, сүт бере турган мезгили. Мына стаяк эмес. Şu тоо ташка ылайыкташтырууга табында жүргөн уй. Мына запастары өтө кең. Ушундай болгон уй. Бул уйдун бою 1.30 өйдө, 35 нарак берагы. Соскалары жумшак. Мына сааганга жоош төр соскасы тең иштейт. Мына уйдун азыр желиндеп аткан мезгили. Запастары дагы мына өтө кең. Tişini açık koyunca. Mına tişleri de çoğun bırakmayınca bol. Ekinci nomerdeki kuşu. Akkulak şişmeden alatı arıgın bolğan uy. Бұл уйдың искусственный осеменение болгон бул да шүүскө. Азыркы данный момент 8-тен 10 литрге чейин сүтү бар. Уй 5 айдан ашык бооз искусственный осеменение болгон шүүскө. Бул да төр соскасы иштейт. Бул азыркы данный моментте ушу 4-чүсүн туат. Бул уйдун да бою чоң. Бирок желиндери бары жаңы тууган мезгилде 17-18 литрге чейин сүт берип жүргөн уй. Мына карчыгалары, сындары жакшы. Бул уй бул 7 айлык торпогу менен, мына шүүс торпогу менен. Торпогу да жакшы, буту колдору жоон, породасы мыкты. 7 айлык торпогу. Мына мүйүштөрү. Искусственныйден түшкөн бул музоодагы торпоктагы. Мына бул уйдун баасын эне балага 260 000 сом сурап атам. Кеми бар. Kimdeki maldık olsa görüңүздөр. Буйруса туса 3 баш болот. Мына соскалары сагынга жоош, төр соскасы иштейт. Жумшак.
Mızıldap çıktı. Benim olan bağısı 260 bin son. Şunlar falan. Muzosu 200 urgaçı. Dişini açıyor. Ana. Muzosu da tutları yoğun. Moşni muzosu. Ana uydun dişi. Bak. Üçüncü nomerdeki Uşul Günaydın. Birinci tut. Yakın boz. Boyu 1.30'dan aşık 35'e yakın. Yaxşı sütlü uydum balazı. Alat 1500 bu kulakları ak kulaklarının da çok. Kulakları uyku Günaydın'da sınır moşni. Birinci tut. Yenezi 25-30 kaçayın süt öldürgen uydum balazı. Anasınları, başkaları. Yakın boğaz. Yan açma. Ulkun ağacının bağısın. 190 bin son suratam. Düşürüp verem. Soskaları da uzun. Böyle jelini salıp koydu anca. Yaxşı soskaları da. Soskaları. Bu yüzden yaxşı uyub olup veredi. Açık koyalım pişin. Bak. No, şu 4. nomerdeki Uşul Günaydın. Burada yakın boğaz birinci tut. Gelini atat buyursa burada. Boyu. O 1.35'ten aşık 1.40'a yakın. Yakın boğaz. İsküstüğünde asimliği ne olgun şu üske. Eston. Norveçka paroda. Parodası Norveçka. Bu Günaydın'ın da bağısın 190 bin son turu atağız. Oy tartın. Soskaları da yaxşı bodru çoğun. Buyursa bulda bir 15 günce 10 gün 15 günde tuğup kalar. Bunun da bağısı 190 bin son. Boyu çoğun. Üstüne asim yeni olgun bunlar. Zapasları, başkaları. Bunlar gelin koyu atar. Soskaları da uzun. Açın çetişin. Dört diş. Var. Beşinci nomerdeki Uşul 200 Tokol Günaydın. İkinci tut. 7,8 ay boğaz. Boyu çoğun. Boyu 1.35'ten aşık. Birinci tutunda 16-18 litre süt vergen. Hazır ikinci tutun. Bundan çok söz gazı işleyip üstünde asimleyeni olgan şu üske. Kulakta koldun. Şu üstün bağısı 175 bin son. İçinde kemi var. Soskaları işleyip raboyçu. Yumuşak uzun. Sağın kadağı coğuşu.
Gelinler çıkmaya başladı. Na gelinleri. Na kanalları. Gindikleri. Yakşı. Dişin. Altı diş. Bol. Böyle. Arkalarından ağıp durat. Celinde taşlar başladı. Altıncı numerde bu şu. Şu üskün ağacın boyu çoğun. Boyu 1.45'ten aşık. 50'ye yakın. Azır 3 ay. Hecayelini aytımı boyunca 3 ay yaşını 3 ay murun bu kadar kaçırgan iken 3 ay boğuz. Tazlaşıyoruz. Öte boylu. İkincisi içinde. Beka, aynen. Şimdi birincisinde 18-20 asit vergen. Bu ikinciye boğuz. Bu kınacının bağısı 210 bin son. Kemi var. Tazlaşıyoruz. Moyunlar salonu. Öte boylu. Altı diş. Bu. Na gindik tupar odamal. Na. Coş.